ตูนไล่โคเวลริลรูหะนั่นแหละ pollution นี่นาตีบวยเร่งเจงเทียนทริเซลนั่นแหละดำชัดนั่นเทียนกันดูมาตักษะทริเซลเลวตักษะจักเลวนุนดอนทริเซลเลวจะใช้เลวเตกันนี่อวางินกันหาสัตว์นัสุดเกียนดานตัวเตกันซงชินเอ็งตินเงทริเซลจักเละหารวังตะกากันอมเร่งเทียงเอ็งตินเง energy เละทช่วยเตฮีกันในเบลเทียงกันตักษะนัดนัดดูเทียนะ immune system เตฮีเอ็งตินเงกติจักเทียงนี่ตินกันนุนดานินอจิรโลอวางะนัดนักไก่เทียเตเอ็งตินเงกันดูเทียงกันตักใส่น้ำมะโม natural detoxifier เละ antioxidant หิมเละชาอมมกันจอยเฮียนกันตักสมโม nutrients เตะคิมเฮงโซนัดเตชานัจูคอเวลา food supplement ทรัพเบอร์ Vestige Spirulinaเฮียนี่เอ็งสปิรูลินาจูอัลคาลีตัมนาดีละอัลจีชิงโพลเดวเตฮีอันเนียเฮงปัดเอกอังเดวไมโครอัลกาเตฮีสปิรูลินามิงโวอันนี้นัชันจูไมโครสโคปมังอาเอนินอันเปลี่ยนเสียเตฮียนไปรัลอันวางอันเนียสปิรูลินาฮีโฟโตซินเทติกไลฟ์ฟอร์มมาสับเบอร์อังไงอันเนียเฮกันคอเวลบรัวกแอตมอสเฟียร์ออกซิเจนเสียมตัวไงอันเนียจู่จวนเลยจุงานุนนั่นเองไลฟ์ฟอร์มเลียนโจกเตะเราดินชัวนะกุมบิเลียนทุ่มเลี้ยจันเวเลียมตาคานเราเทนันนี่ปิรูลินาฮีไมโครนิวทรีนส์กันหูเทนัชเบอร์เล่มาสับเบอร์อันเนียตักสตานจุดชาอันเนียดำโดยอังเฮียละไงอันนี้ทายจุดชไปตำเนมอันนี้อวางินคอเวลจุดชเบอร์นี่นับเปกเฮียลเรานี่ตัวอันนี้Vestige Spirulina hi Covela food supplement chaberani ti hi merin tlak tak te point an shia an fakle ani kumsa ka zakwa somsari pali khan Food and Agricultural Organization chuan Best Food for Tomorrow an puanga kumsa ka zakwa somriat pakhat khan US Food and Drug Administration chuan Best Nutritional Supplement an puanga kumsa ka zakwa somriat pathum khan West Germany International Food Exposition chuan Best Natural Food an puang bokani he thai microalga thatna hi scientist ten kumsa ka zakwa somruk nulama an mu chu chau ni ma se Mexico le Central Africa alkaline gil spirulina ama tro theina hmuna cheng masa te chuan ani na ang top hian an lo ei mai thina ni voina chuan spirulina hi mi mak to doi tam takin damdoi anga ein an that pui hlea probiotic food chak berangai ani hialani probiotic food kan ti te chu damrei na le hrisel na thlen tu te ti na ani Vestige Spirulina hi macro le micronutrients kan taksa chakna te taksa bung sang na tho tir tu te macronutrients heng carbohydrates fats le protein te hian taksa an ti chaka ma se taksa na an tho tir theinan Vestige Spirulina hian taksa nutrients amamo zong carbohydrates protein fats trace minerals vitamins le tuite hi mishing taksai na mamo tok chawa in pol sign anei vekani hewang hian ama aya nutritional supplement tha hi athak na tilova apui tu ti tongkam man chan hi oma achan chu he Vestige Spirulina hi kan cho eya kan tak cham taksati chaklo tu le na do theina ti chetur te laka in ve na cho e pui tu anga man tur ni tina kan cho eya hian Shise na le chakna ta na kan mamo chu omei lom ni tin kan in zot mai theya kan tun lai khovel man mo hian chocha kan ei tha manem chocha taksata na la om lo toxin tel lo ti bol lo sing tha te kan hu them ni e balance diet ei thin te chuan kan taksa mamo nutrients tam ber chu kan ei mai theya ma se chunga po chuan Vestige Spirulina anga chocha hlang taksai na ngei box si chu om thei tak om chuang lo ve Vestige Spirulina hian protein taksai olsam taka alak lu le apai troi thei bong hute aya ale chom ni achak artui aya ale ruka chak le
belam chi aya alet thuma chak apaya Vestige Spirulina hian vitamin lam chi shim hi chu a om veka antioxidant thazet mai vitamin E hi hui jam aya alet thumina pai hnem zoka vitamin B12 po apai hnem hle ani Vestige Spirulina hian antioxidant lalpa anti mai beta carotene damdoi anga an man le cancer cell in siam tur tan nan te po an man hi apai cheu boka Vestige Spirulina a beta carotene omzat hi carrot aina let som hi panga lai na sang jok ani Vestige Spirulina hian organic iron spinach ain alet nga tanga alet riat velin apai tam zoka Vestige Spirulina hi chlorophyll pai hem bertu ani boka alfalfa le wheatgrass ti ain alet nga atanga let som thum lain apai hem zok bokani Vestige Spirulina a fatty acid om zong za zela somni pakua hi GLA gamma linoleic acid ania chu chuan fat om theite atiralin lung po avenga gram khat zela hian calorie li po om tinglova cholesterol phei chu apai lo ang thuk khiala ngai thei ani ama ka han soitak te awang khan Vestige Spirulina hi high energy low calorie low fat pai nuam boxi natural food ti na soi thei hial ome Vestige Spirulina hian kum billion thum le chan velai khovel leilung om dan in khak le sik le sa te alo tuar chuakin ala om reng the ringot po hi amak lutuka wonder microorganism ti na soi the hialani ma se hei hi engwangin nge hrisel nan le thatpuina na man ani theyang Vestige Spirulina hi heng na tlang lon dam har si entirnan anemia lung chalo kalnat na arteriosclerosis diabetes kum upat na obesity senility arthritis vunat na hyperacidity ulcer te baka chau hlu na rilrulam ha lutukle malnourishment atan te po damdoya aman thei ani Vestige Spirulina hian lunga oxygen apam lut thabika chutiang bokin taksa thashuya siam chaina ti chakani Vestige Spirulina hian taksa ati chaka taksa na do thei tu te ati chakboka na kai po ahar bi kani Vestige Spirulina iron tam tak om hian anemia avenga nu naw pailai te tan phei chuan acha em ani Vestige Spirulina hi mishing taksai na ngeya chuwang chuan kumlama upate pumlam chaklo te tan po nuam em ani Vestige Spirulina hian taksa chet velati ol sama chronic arthritis nei te tan po acha le ani Vestige Spirulina hian taksa in nutrients atlak chama achiat pha na tulaka aveng tha em ani Vestige Spirulina hian taksa toxin omte apai chuakin ati thiang hlima Vestige Spirulina hian kum upat nuwa taksa in harsat na chi sang to theina te entirnan taksa chaklo shim nana do theilo harwang lo mithalo hai hot na le vunro thleng hian aveng thei ani Vestige Spirulina hian taksa ati shu le cell te ati nung rengin ati hrisela antioxidant na pai that awangin cancer cell lo in siam tur aveng thei bokani Vestige Spirulina hian taksa metabolism ati chakin ati masonani Vestige Spirulina hian thisen circulation le taksa cardiovascular ati tha cholesterol apai tlem le bokani Vestige Spirulina hian neutralizing hyperacidity ani awangin taksai na momo ang tak zazela somriat alkaline le zazela somni acid ani theina turin asiam thei ani in nun alo nuam zok anga in harwang zok anga in taksai na do chak zok anga tin in taksa lo chak em don ani Vestige Spirulina hi food supplement thaber anga chal thei ania mi pakhatin ni ruk chunga he Vestige Spirulina capsule sompani ai chuan bong hute no somnga paruk emo apple pum zanga somnga emo changa beta carotene na don tur angjat adong thei anga tin beta carotene te hi tlak chamani chuan arngeng eczema dermatitis le da sang te kai ol sambika tin marcha pui pum somni changa
vitamin B1 adon turang adong thebok anga vitamin B1 tlak chamna awang hian taksa in natna ado theina che theya chia jeng theina te a chaklava tin lungina thatlo pha thebok ani tin vitamin B2 grape mum zali somni emo strawberry pum somli pasari emo e atanga adon turang adong thebok anga vitamin B2 tlak chamna hian than ati thu theya tin eczema khomu fialo na cataract le zanmut tha thelo na thlen thebok ani tin vitamin B3 sel thur pumriat e atanga don turang adong theboka tin vitamin 3 tlak chamna hian dermatitis le nerve te hypersensitive turin asiam theani tin vitamin B6 changthop gram som kwa e tanga don turang adong theyanga vitamin B6 tlak chamna hian lungnat na baka hypersensitivity of nerves le dermatitis athen thebokani tin vitamin B12 cottage cheese gram zani somli e tanga adon turang adong thebokanga tin vitamin B12 tlak chamna hian heng anemia te taksa chaw hluah na te tarmat na le meiche thine lai harsana tam takte athlen theni tin vitamin E arsa sangruk emo bong hute no sompali emo ina tanga don turang adong thebok anga vitamin E tlak chamna hian hypertension lungnat na chaw hluah na le tarmat na te athlen thebok ani ka han soi tak zong te atang khan Vestige Spirulina hi taksati chakna thaberani ti chu in hrengei to ang chu Vestige Spirulina hi a capsula eitura siamani a NASA a astronaut te point eitu thabera an ngai ani Vestige Spirulina siamna algae hi alu lai le ala khom lai point thilbol hloina pol theilo tura uluk taka enkol ani a tui thiang lima alkaline pool siama an chinga amamo tok ni amua photosynthesis a om theinan atui thak reng ani awangin chlorophyll thatak om theya heng farm te hi tropical climate an oma USFDA JHFA le KOSHER 10 certificate an peklapani asilna le ati ro na ata na an kholmante achang kangin ama thatna te ati chelova Vestige Spirulina ditchu capsule an thuna chumi chuan ama a nutrients te avong tharein chu bottle an dale ani Vestige Spirulina hian takcha a tissue le cell te ati nung rengin ati hrisela antioxidant a pai that awangin cancer cell lo in siam tur aveng thebokani Vestige Spirulina hi additives tel mia lo engma pollo za ama hlang ania food safety le quality standard sang berate poatling zo ani Vestige Spirulina hi food supplement anga zor ania mishing taksai na mamo zong chu ni khata mum ni eina phusuk theya infiami le thasui mamo tamdeu thathok te chuan ni khata mum ruka tanga mumria te po an ei thin ani Vestige Spirulina hi doctor le clinical laboratory te nutritionist le dietitian te point damdoya an cho na sa leya ma se atila tu te tak chu ei to te a thatna se to te Vestige Spirulina hi nutrient powerhouse ani ti se to tu te hi an ni